Famille Bienfo reka ntangure ndabaramutse ndongera ndabaha ikaze mu kino kiganiro cyacu cy'uno mugoroba aho novuga yuko tugiye mu kiyago je namwe abadukurikirana ndetse n'umusisanguzi ari ku ruhande rwanje kugira ngo aze kudufasha tubashe kumva vyinshi bigiye bitandukanye. No musi je tuyagiye kwa kino kiganiro cyangwa kwa kino kiyago aho abahungu bo mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa bo higiye akanyaru bashoboye kudusotora baradusotora turihorera baradusotora baciye muri Kongo turaheza turahaguruka dushira ukuri ahabona babibonye ko vyabatekurukanye batanguye gukora imigambi yo gukompara igihugu cy'u Burundi n'igihugu cyo mu Rwanda haba mu gisirikare mu vy'ubutunzi n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi rero abenshi ndazi yuko mu mazimisi muri ko murabibona biri trend cyangwa vyabaye kimomo ku mbuga ngurukana mumenyi. Uno musi natwe turaje kugira ngo tubahe ukuri twebwe wanashima dufise n'ama preve yerekana yuko ivyo tubabwira ari ukuri ibintu bamaze kuvyumva mwa kino kiganiro. Murabizi simba ndumwe by the way mba ndi kumwe n'umusisanguzi kugira ngo adufashe tubashe gutahura ibigiye bitandukanye na cyane mu vyo mba navuze mu ntangamara, ariko mu nkundire umusisanguzi ndamutanguze ndamubaza naka kabazo kamwe gusa. Bwana musisanguzi ndakura mu kicani ca mbere ndanakubaza ati mbega igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi en general ndavuze muri rusange ni kihe gihugu gikize? Ibi navyo ndazi yuko uza gushobora kubiduha mu buryo busobanutse en detail. Reka renda guhikaze ndagushimira cyane mu kino kiganiro. Urakoze cyane bona journaliste. Kandakuramutse kwanza. Ego. Kandamutse n'abadukurikiranye. Ndanabahe nikaze. Ego. Umbajije uti igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ni kihe gihugu gikize? Cyane gose. Mandi majambo ni kihe gihugu gitunze? Ego, cishoboye. Ni kihe gihugu kinateye imbere? Ego. Imbere yuko ninjira mu idonido rya kino kiganiro. Ego. Ngomba nsabe umuntu aza kumva kino kiganiro gushika kuri uyu munota. Yihangane aze kukirangiza. Cyane gose. Ndabisabye kabisa wihangane uze kukirangiza niho uza kuba uronse inyishu nziza y'iki kibazo. Cyane gose. Abantu benshi bwana journaliste baribaza ati u Rwanda rwateye imbere bigenze gute ko ruriko ruraratwa n'ibihugu mpuzamakungu yuko ari igihugu cubakitse neza ku mugabane wa Afrika. Ariko mu rundi ruhande bwana journaliste no kumenyesha yuko umuzungu aho yicaye ari mu gahenda katagira uko kangana. Umuzungu yes tigutere arabye amafaranga yahaye leta y'u Rwanda ngo yubaka u Rwanda akaruraba muri kano kanya ingene rumeze agahinda karamwica. Kamwica gute kandi tuzi yuko batubwira yuko iterambere ryo ryabo rigeze hejuru? Okay journaliste reka tubandanye iki kiganiro reka tucite igice ca mbere. Ntabwo twokompara igisirikare tuje mu vy'ubutunzi tuje mu vy'indero tuje mu myidagaduro muri kano kanya sivyo. Reka tuvyite igice ca mbere hama tuyite bona shaka na introduction hama mu nyuma yes tuzoza tuvuge tuti igisirikare cy'u Rwanda kimeze uku n'ic'u Burundi kimeze uku. U Rwanda mu butunzi rumeze uku n'u Burundi mu butunzi bimeze uku. Mugabo nkubwize ukuri bwana journaliste turi mu camake ubushobozi Amerika leta zunze ubumwe za Amerika ubumwe bwa Burayi byahaye RDF iyo babiha Uburundi hama Uburundi akaba ari bwo buvyonga Kongo. Mon cher ami nta n'imisi ibiri iyi ntambara ari gutwara wapi. Mugabo u Rwanda ruragwanye imyaka n'imyaniko rwarahawe ubushobozi bwose n'abatwara isi mugabo byaranse. Uyu munsi rero aba bahungu nko babivuze bo hakujya kanyaru batanguye kwerekana u Rwanda n'u Burundi ni ciye gihugu giteye imbere kandi biboneka neza yuko mu vyo bariko barakora vyonse ma comparaison yose bariko barakora bagerageza gushira hasi igihugu cy'u Burundi. Yes je rero nkundire sinza kuvuga amajambo menshi wapi sinza kuvuga amajambo menshi je ndafise abagenzi b'abanyarwanda tuganira sivyo ndaza gufata audio y'umunyarwanda twaganiriye
ndayishira hano mu kiganiro cyane gose abanyarwanda n'abicanyi bashobora kumugira n'abicanyi pe ariko si bose okay urakoze kumpubura leta y'u Rwanda igizwe n'abicanyi benshi barashobora kumurondera bakamugirira nabi ego niyo mpamvu nza gushira mu ijwi narihinduye ego kugira ngo ntamurondere bamutore cyane gose mugabo wumve ngo uyu musore wo mu Rwanda ndasabye mumutize amatwi ego mumutize amatwi mwumve ingene asorongora wanashaka ahuza uburundi n'u Rwanda en réalité ego journaliste ntarashiramwo amajwi yiwe ndashaka mbwira abarundi n'abanyarwanda wanashaka abantu bariko barakompara uburundi n'u Rwanda n'abantu bafise ibitekerezo biri down biri hasi cyane gose u Rwanda rwubatswe n'abanyamahanga ego u Rwanda ruri mu mandi majambo abanyarwanda muri kano kanya n'abapangayi b'abanyamahanga yes ego baba mu mazu bakiwe n'abandi baradandaje igihugu muri make niko bimeze so reka dushiremo aya majwi y'uyu musore hama nivyo bangombwa tuzagira commentaire bitabaye ngombwa naho tuzetegura ikindi kiganiro dukore commentaire ego nkuko muvyumvise umusanguza yivuze tugatubashiriremwo ubutumwa bw'umwe mu banyarwanda aho wewe yagerageje gusesangura ku mpande zose binavyo muraza kuvyumva vyinshi mwa kino ganiro mudutiza amatwi kugira ngo abenshi mukeneye gutahura ibijanye n'iyi comparaison mukurikirane cyane murakoze cyane abaturage bo babatazi yo bijya niyo biva nibo betiranye ibintu n'ibindi gasanga mo kugereranya ngo Burundi ngo buri hasi y'u Rwanda muvandi siko biri niba warabaye mu Rwanda siko biri kuko imitungo tujya mu bintu imitungo myinshi iri Burundi turasanga ari y'abarundi PRP ariko imitungo iri hano imyinshi ni y'abanyamahanga niko ngo umuzungu araza bano banyamerika nyine bano bakoroni bacu araza akavuga ngo mu mpereze hariya abarimo tubirukane noneho mwubake iki none wa muzungu akaza agashiramo ibintu mwintuze business ye yenda niba ari inzu agashiramo yanzuye urumva agashiramo yanzuye ariko inyungu ari zaba abazungu n'ubundi ubwo noneho umwe nyir'ubwite akajya mbese akaba yanajya no kurara hanze nda nushaka n'ibimenyetso zambwire nzabikwa akaba yajya hanze pembeni urugero muri ibintu byose bya hano byose twavuga ko byose ari nk'iby'igihugu bitwa Katari yaguze hano hose ari niyo mpamvu uzumva Katari ivuze u Rwanda rutarupfukama yenda ntabwo urugero nko kwa Rusesabagina afunga Katari yaravuze bati baramufungura bitewe n'uko imitungo yose ni yabo twajya yenda dufate nko ku bijyanye n'ibibuga hari ikibuga cy'indege cya Bugesera kirimo kubakwa ni icya Katari piripiri hari n'iki ngiki kino dusanganywe cya Kanombe nacyo ni icya Gatari ubu ngubu bigiye gutangira gusenyesha abantu bagituriye hano za Giporoso kano gace kose bagiye kuhasenya uzabaze amakuru bazayagura ubu twakabaye tukigereranya u Burundi n'u Rwanda pe noneho abaturage bitewe n'uko nk'ibintu noneho no kuvuga ngo abashoramari binjiye mu bintu bijyanye n'imisoro ku mwenegihugu ushoramari aza agatanga amafaranga akavuga ati noneho rero reka igihugu gishyiremo amafaranga angana utya noneho ugende yishyura yarangiza akazashyiramo yamananiza ku muntu w'umuturage kuko aba akeneye gukuramo mwaye byose niko bimeze byaba n'ibijyanye n'isoko n'umutekano byose niko bimeze umushoramari araza akavuga ati noneho ni nko kugurisha abaturage rero mujye muhumura abantu mwebwe mubasha kuvuga ijwi rikagera kure kumvikana
abantu batazakomeza bajya muri urwo rujijo. Nabwo bavuze ngo Uburundi nabwo buvuze ngo bukame umuturage, kugeza ubu nta kintu yenda umunyagihugu yavanga afite cye, byose ni ibya leta. Avuze n'Uburundi buvuze ngo bakame nk'uko u Rwanda yenda rubikora. Mwasigara mwicuza, mwasigara mutaka, mwasigara muvuga ko mwasigara mwifuza gusubira uko mwahoze. Umuntu arabwirirwa, umuntu araburara, umuntu arararira capati, mwarangiza bitewe n'uko abantu b'injiji batareba kure, bitewe n'uko nta makuru bafite, bakabona ahantu harakayangana batabanje kumenya ese umwenda igihugu kirimo ungana ute, umwenda igihugu kirimo, ideni igihugu kirimo kugira ngo kigere kuri ibyo ungana ute. Ugafata Uburundi ukabugeranya, Uburundi burimo gushaka kugira ngo buri kimwe cyose kive mu maboko yabo, mugashaka kubigereranya. Fasha rwose uhumura abantu, ahubwo tubashe, kuko uyu mwaka, ino myaka ingahe ishize kuri Ndayishimiye no kuri Nkurunziza. Reka tuvuge kuri Ndayishimiye, kuko kuri Nkurunziza afite ibindi yubatse, ariko Ndayishimiye yaje yigisha abarundi gukunda igihugu, ku buryo ki aho uri, aho uherereye hose, udatinya kugaragaza uwo uriwe, uri umurundi pire. Yego, sawa rero muvandimwe kabisa. Amakuru nguhaye yegeranye neza, uko iby'umumaro bikuremo, uzabifashisha abandi, kuko hari injiji nyinshi cyane. Ugira icyo kumva ngo ni runaka ngo hateye imbere, ngo iwacu haracyari inyuma. Okay, ese niba ukiri inyuma, ubu ngubu ni ukuvuga ngo ibije byose hano turakira. Iby'ubutinganyi nabonye ko mwese mwarabonye ko twageze ute, ko twakiriwe. Iby'inoze turi kuvuga iby'ubutinganyi, mwabonye inkingo za COVID aho zitugejeje. Ubu ngubu abantu benshi bapfa ngo ni amakanseri, zitugejeje kure z'uducindagura, imivuduko y'amaraso. Umuntu aba ageze ute ari muzima, ukagira icyo kumva arapfuye, ariko ibyo ntawe wabibwira ngo abyumve, kandi ibyo bimwishe bitamufashe agiterwa izo nshinga. Rero wa muvandimwe, ibintu bidana, nukenera amakuru arenze ayo